US le Iran anin berem theilowa Iran in Strait of Hormuz a hawng du lo US President Donald Trump chuan a sipaiten Strait of Hormuz an dan pindon thu a puang ve ta ringawt mai Turkey le Israel inkar boruak po alum hle April ni som pathum sang ni som ni paruk tho tan ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule US Vice President JD Vance chuan nimin khan US khopui Washington thlengin Pakistan khopui Islamabad ta Iran ne anin biak na chu hlo cham ni in a soya in biak na US in arot na te chu Iran chuan pomlowan thlang ta ni in na soi country adangin Pakistan malak na in US le Iran official te hi Islamabad khopuya inrin ni khan anin bia anin biak zo nu a Vance sian chanchin bumi te kom ngala in biak na huai hot tu Pakistan chunga lom thu a soya in biak na kan duang thil la thlen lo wangin Pakistan mo pu turan omlo inrem na kan nei theinan thei to pan chua darkar somni pakhat chung zet hun le tha sengin ma kan la a Iran ho tu te ner in biak na le soi ho na hun thatak kan neya chu chu thulom omani thulom om lo ve thung chu inrem na kan nei lo ti hi ani hi US tan bad news ani ai ma in Iran ta na thalo le zualin ka hria chu wangin inrem na thu thlung ziak lovin US kan pan le ta ni kan rot na pom lo an thlang ani ati Vance chuan US din na lang ai reng ti sain Iran ho hian nuclear ral thuam nei an tum tur ani lo ti hi chiang takan in tiam lai hriat kan mamo a ol sam taka nuclear ral thuam siam theina man ruwa po nei an tum tur ani lova chu US president thil tum lai ril chu ani chu in biak na hian soi chho kan tum ber chu ni a an nuclear program le an enrichment ti na mun te chu ti chiat sakan ni a chu ti laia zo na bul ber chu Iran hi nuclear ral thuam siam lo turin anin tiam thayem ti hi ani tuna tan chau ni lo kum ni lo om le tura tan po ni lo hun reizo ka tan nuclear ral thuam siam lo anin tiam anga ya chu in tiam na chu kan lam mulowa mu nge kan be se ani ati Vice President chuan President in real ru thatak po in biak na nei turin min tira a fan po kan fan thei viawa van doi thak takin Iran lamin kan rot nan pom theilowa mason na nei mi lovin kan hole ta ni Iran ho hne na hian a thaber le top na ni ngal rot na kan chop chuaka President Maiba ka Secretary of War Pete Hegseth Secretary of State Marco Rubio le CENTCOM Commander Admiral Brett Cooper tenen po kanin berengani atibok Iran lam chuan US rot na le thil phut chu alutuk antia Indo na mangan nei lo chu in biak na mangan en tum ni in an puani JD Vance press briefing anei zo nu loka Iran Foreign Ministry chuan thu chua siamin thil pathuma kanin rem theilo wangin in rem na nei lovin in biak na top ta indor ton na kong khara ni lova kan ram ta na thatur kan ngai to zelang atia point then khata chuan in riat thiam na thatak kan neya chuti lai chuan thil pathuma kan ngai dana sang thunga in biak na hian Iran rot na point som le America rot na te soi ho ani a atira tangin in biak voi khatna in rem na thu thunga om kan be seilo hrim hrimani antibok Tasnim News Agency chuan in biak na hian Iran chuan pom har salo tak tak hlir rot nan neya US chuan thil ni na dik tak an thlir du le du lawani to mai ni in an tar langa US in omzenaya rot na siam an pom ma chuan Strait of Hormuz din munti danglamani lawang antibok heti lai hian Ghana rama Iran embassy po in thu chua siamin American ho hian Indo na mangan nei theilo thil sang sang an phutani anti ve boka in biak na zawa Hormuz Strait khar alani zela Vice President chukut ruakin a hoa Iran in mai phi faina turan pedu lawani antibok in biak na chungchang a hian Pakistan Deputy Prime Minister Foreign Minister Nibok Isakdar chuan thu chua asiam ve ngala ram pani ten in biak na do kan an kil chu lomumati thu asaya Pakistan mingin lom thu ka soya ram pani te hian ril rungil tak puin helai bial rem na le mon na tlon tling om theinan man lak zui zel kan be seya chumi tan chuan ram pani te hian in ka hai boruak an von nun zel poimo ani ati dar chuan rem na kong zon na Pakistan chuan thei to pa chu zui zel don ti a soi bokani nimin khan Russia President Vladimir Putin chuan Iran President Masoud Pezeshkian chu phone manga biain US le Iran inkara inrem na om theinan Russia chuan mala tu ni a in pei thu a hril Putin chuan mi dili sarem na le mon na tuan tling om theinan
inbiang na hoi hot tu ni adu thu sain atrulani phot chon Russia in thei to pa chuang atia pezeskian nen hian West Asia rem na le mon na ba ka nge na omzel theina na thil poimo ten soidun ni in Iran le Russia ram foreign ministry te chuan an soya Iran le Russia ram inkara thodun na thazo ka omzel thei dan turpo an soidun ni in an tar langbok heti la hian Pakistan khopui Islamabad in biakna Iran ayo tu te ho tu Iran Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chuan in biakna hian US chuan Iran rin nan hlo zo lo ni na soi ve thung Nimin Khan Ghalibaf hian exa post siamin in biakna hi Iran chuan ril ru thatak puina machuna mase tunman lo boi to na wangin Iran chuan US lakarin na nga ngam harsa antia tuntrum in biakna hian le lampol te hian Iran palai te rin nan hlo chuak zo lo ani atia America hian kan ril ru le kan kalphung hi an hrichianga tuna chuan kan rin nan hlo chuak zo em ti hi anin en let na turani zel to ang atibok nimin tlai khani US President Donald Trump chuan Strait of Hormuz chu engram mainan paltlang bik turani lo ti in US Navy ten Hormuz Strait paltlang tur long ten dang don ti asoi Trump hian truth social a post enga bozat siamin Iran boina siam wangin Strait of Hormuz paltlang tur long te chu US Navy ten andang ve to don ti asoya Iran chuan he tuipui kong hon le chungchanga in tiamna ti hlo ting lo ti in hei hian khovel puma harsat na thlenani atibok Trump chuan Iran sipaiten Hormuz Strait aboman kam te chu US sipaiten an thian fai don ti asoya helai hmuna US longba ka ramdang long te po Iran in an be ani chuan sipai chakna na satak mangin an changlet don atia US sipaite chuan boina chuak pal thei veng turin an silai an kausa ti asoibok President Trump chuan Strait of Hormuz a Iran thil ti mek chu khovel ramdang telaka poisa chu luina ni atia Iran chuan dan lovin he strait paltlang tu ten hena tangin poisa khona hei wang hian US in he strait a dan na hi ramdang te point pui ve se adu thu a soiboka ramdang abik takin US laka poisa an phut ngai turani lawang atia Iran omdan in Strait of Hormuz hon le hon lo hilang atibok hemi chungchang a hian nimin khan Fox News chuan President Trump hian koma helai hmuna long chevel hi Iran thunun turani lova long zong zong chuan ni lo chuan englong mai nan paltlang bik turani lo ati President Trump chuan Iran hian an du sak zong te hne na tuial thei hral poisan siam turani lova chutiang chu kan thlen tir lawang mi zong zong hne nan hral lo chuan tu ma hne nan hral lawang chu chuan ni mai ati Trump hian Iran a vote thin na chu thar tho lein ni khata Iran hi ka obvek theyang an power siam na zong zong te factory te hi ka nei sak vek thei atibok Trump hian Fox News hne na hian nuclear ral thuam chungchang ti lowa chuan an rot na zong zong Iran in an pom vek ti asoya nuclear chungchanga ti lo chuan kan point te an pom veka nuclear ral thuam nei an duani ma sen nei ngai lowang atia an ron kir le nge yang ti ka soilo kani kan thil phut za somkwa panga kalung oilo za ka du atibok hemi hnu hian Iran Parliament National Security and Foreign Policy Committee Chairman Ibrahim Azizi chuan Donald Trump hian adu thu sa ma soi thina englai ma kan pom ngai lo le kan pom thei mi lo tura phut bok ati ve thung heti la hian nimin tlai khan IRGC te chuan thu chua siam ve ngalin Strait of Hormuz chu civil long international law bo chelo te tan honania sipai long local ano mero chuan tharum manga machonan niang atiani Turkey ram President Recep Tayyip Erdogan chuan Israel runa hrelo thu asaya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Turkey chu an mani mi te ngei that thina apu ve bok nimin khan ankara political event a Erdogan hian thu sein US le Iran in dona remna siam tumin Pakistan in rol lo se chuan Israel hi anom na tur kan hril nge yang Netanyahu hi thisen le huat na wangin a mit adel zo to ani ati Erdogan chuan Israel rama sipaya lu tir thei ti sein Libya le Karabakh kan lut ang khan Israel rama po kan lut thei atia Turkey chuan nikum October thla Israel Navy 10 sumut Gaza flotilla an lo ti boya wangin Israel Prime Minister Netanyahu le midang somthum panga te chu thu boyan siam saka Netanyahu chu kumsangli zanga somkwa paruk chung tanin atang turin man lamek ti asoibok hemi ma hian Netanyahu chuan Iran len thurwal pui fir fiak te do na konga man la zel don ti asoya
Iran firfiak te hum hima anram mi kardis te thattu Erdogan ang kanilo atia Israel Defense Minister Israel Katz point Turkey chu juda te huan na thinlung nei chungin Israel ram hruai tu te le sipai te thu buai siam saka alo pu to bokani Netanyahu thu soi hi Turkey Foreign Ministry chuan chang le tin Netanyahu chu tunlai huna hit larani antia Iran le US inkara remna kong zon mek ti buai tu ani anti boka tunlai huna Hitler Netanyahu hi ani na le thil ti te kan hrachiang em ani International Criminal Court in manna tur thu pe ka ti chuato ania Netanyahu kai hruina hnuai Israel chu International Court of Justice an chungchang rel mek ani anti Turkey ram Parliament Speaker Numan Kurtulmus point Netanyahu chu kumzabi somni pakhatna tual thana le firfiang na ho tu ani atia no pangthi sen wanga kut bol hlo International law in zui mek in Turkey ram dan tura soingam hi za theilo thak le ani athil sual ti te hlia khu tuma malang na hian zia pakhat ma nei lo ati ve bok Israel le Turkey inkara thalo khop mai nimin khan Israel ram Finance Ministry chuan thu chua siamin Iran indona Israel chuan dollar tu le ding on som pakhat point pangan mang to ni na soya heng zinga zat ve ai tam hi in venanan manani thu an soi Israel Finance Ministry chuan tunan chu thi abultan na chawala ni a chip chiar zo ka chu le ni tur thu soin ansum man te hi kumsang ni somni paruk sarkar budgeta tilngal vekani antibok Bahzar lo thira wangin kan lo me